European Championship sang ni somni pali Germany khelmeka semifinal match masazo khelzo anita a champion turarin kai player po nei tha ram pahni Spain le France in machonin Spain hian an player poimo pathum bultan tung he jinga mi vek an chhor thei lova an defender poimo pahni le Norman le Carvajal te yellow card an choi tam to wangin suspend an nia an midfielder poimo Pedri ain lema wangin an chhor thei lo bok chu wangin Spain hian bultan tu player te an siam rem ve hret anga ya tlar hnung dinglama Carvajal a omna thina Jesus Navas kumsam thum parian mi in bultanin le Norman a omna thina tlar hnung la ya Real Madrid chuasan hlimna chuan bulatan boka Pedri mun ruak Dani Olmo an anho khat bok France lama player suspend tok anom ve lova chu wangin France hi an thatdan ber nia anin hriat angin anin rem thei thung ani ti chuan France hian an goalkeeper le defender te chu an man than pa ngai an tlar thapa tlar la ya hrem atwa wanga quarter final a in lan theilo Adrian Rabiot an bultan vele ta in abula Aurelien Tchouameni le Kante te an dinga tlarma Mbappe hawin Ousmane Dembele le Kolo Muani te anom vele France counter attack atanga rang taka an chhutle theina turin tlarma lama tuan tha anda ti theiania ti chuan in khel an chanta Spain in ball changtam ngalin minute ngana le ka Lamine Yamal cross thazet 6-8 box atangin Fabian Ruiz an goal kham chunga atau chuaka hun tha masa Spain in an hla minute riat na nia Ousmane Dembele ain potlet sheta dinglam sira ball zongin bola chan vele rang taka siam remin veilam sira mun olawin siam Kylian Mbappe pas ngala Mbappe veng tu Jesus Navas hi atol hnun lutuka wangin Mbappe hi offside lauti theiani Spain defender dang zong laka Mbappe hi pongma sela Navas awangin Mbappe hi offside lova tichuan Mbappe hian penalty area chunga ball la lutin olsam angreng tak fing tak siin Kolo Muani tana ball du thu sama vora Muani hian nai taka tangin chiang takin atau goal Spain goalkeeper Unai Simon achehman meu lavani hemi hnulok hian Mbappe hian ball thataka khalin ama veng tu Navas le aven puitu Fabian Ruiz te apal tlang nuwa penalty area chunga tangin goal attempt anei le a ma se Spain defender na chuan alodan per sakman France lamin boruak nei sangman vio ma sela mini somni pakhana Spain in attacking thada ball in passin France defender ten anlodang per zeu boka chumi per chu attacking thada om Lamine Yamal kumsom parukmi Spanish forward duam hian changin Yamal hian Adrian Rabiot le William Saliba te alam tir zeu nuwa moi takin akave lamin goal kham kila athlo luta Lamine Yamal hian moi takin apet kwal lut penalty area pondai atanga pet nima sela France goalkeeper Magnanatan dan ngaina aom lavani commentator meu point he goal hi chu decade thar local zel tura po kanla en non fawang tiin goal class sang big ani zia asoyani kha Lamine Yamalan bola pet dona Adrian Rabiot le William Saliba te chevel khangun taka kan en chuan Yamal hian atak sa ache tir thiam mangtangka in Rabiot le Saliba te hi ama dinglama athen phota chumi nuwa aveilama ache tir lea ma se Yamal hian ache dran na mangin mun ol amang tangka ya Rabiot le Saliba te anin siam rem tak tak main Yamal hian ball athlolun manani chuwangin Yamal hian France player te alam tir phota apet goal ta ati thei minute somni pangana ain her chuaka Spain in France norin na chuan Yamal pasa final thada bok Yamal hian Dani Olmo pas ngal Olmo hian dinglam sira om Navas pasin ball pe thiam tak Navas hian cross ball anei chun zoma 6-8 boxa ball athlolu chu William Saliba an harsa takin alo tau chuak ram tau a harsa da wangin atau chuak na tok thei big lova an mani penalty area china ball tlain Dani Olmo zona kher alat lazuya Olmo hian ball boruaka omlai siam remin Real Madrid midfielder Aurelien Tchouameni an hnai chil ngal ma sela Olmo hian ball a thiamna a chet ran na mangtangka in ball leya titlamia lavin Aurelien Tchouameni hi chiang zetin abuma aduang thala pe tura in siam rem zuin ti chuan penalty area a 6-8 box nai taka tangin aduna muna tak apeta France defender Jules Koundé an dan tu ma sela adang man talava Koundé hian dang per man thau ma sela goal chunga ball chiang zetin alu ta thawani atira Jules Koundé on goal a ngai ni ma sela en chena ni nuin Dani Olmo goal a pom ani farsa fa chance thatak tia soitura omzui lem lova second half ero in khel atang zual Mbappe le athian ten goal khung tum via ma sela an khung thei bik lova
Theo Hernandez le Mbappe te point an pe thatok thin lo hun tha an du angin France hen anin siam tam hlei thei lo boka Spain in ball pass an thiam ziate an chet ran ziate alang thar le thina Spain goalkeeper Unai Simon ati tur alauti ve chat bok nen France tan a harsa a Spain an him tathunga second half a goal lubel talovin Spain hian goal an chuak ma sak nuwa goal ni goal khatin France an neta a Spain hian European Championship sang ni somni pali Germany a khelmeka final anin pet kai ta ani hein khela hian player of the match a kum som paruk mi Spanish forward Spain si phursu na goal ro pui khung tu Lamine Yamal chu thlan ani he mechina akentel thil then khat soibel ta ila Lamine Yamal hi kum som paruk le ni zathum somruk pahnia upani in semi final match a hian ain lana heiwang hian major tournament kan ti khomol pui huapin elna le FIFA World Cup huamin major tournament a semi final a in lan theino pangber record thar siama heiba ka hian Lamine Yamal hian European Championship a gol khung theino pangber record thar siam boka kum som paruk le ni zathum somruk pahnia upani in record hi asiamani hei mai nilovin Yamal hian in elna kalmeka Croatian ma chon tum khan kum som paruk le ni zathum somthum pariata upani in European Championship a in lan theino pangber record alo siam towa chu wangin Lamine Yamal hi European Championship in elna hian in lan theino pangber le gol khung theino pangber anita a heng record te hi tuntumin elna a asiam te anni European Championship a gol khung theino pang zual pathum te hi soilang ta hrim hrimila Lamine Yamal hian kum som paruk le ni zathum somruk pahnia upani in semi final a le ngal France laka gol khunga Euro in elna a gol khung theino pangber record asiam ta nia ama record omchu kum som paria le ni za somli pakhata upani chunga France laka bok gol khung tu Johan Volanthen Switzerland player khania pathum na hi Wayne Rooney ni in England in Switzerland si thum faya an ne tum khan sangni palia kum som paria le ni zani somthum pasaria upani in Rooney hian European Championship a gol khung theino pangber record asiama ma se nili nuwa Switzerland player in khumin chu record sangni palia omchu kum ina Lamine Yamal hian akhum vele ta ani Spain changna gol khung tu Dani Olmo hi Spanish player jinga European Championship a in elna hun khata match thum chung azona gol khung thei ma saber ania ani hi European Championship in elna hun nia Spanish player gol thum khung tling ve thei ma saber le omchun ani boka Euro sangni somni le Euro sangni somni palia te hian gol thum akhung tling ve a ati angti thei Spanish player dang anla om lovani Spain in right back a an chor Jesus Navas hi au pato hlea chu wangchuan record tharte po asiam ta a major tournament kanti khomol pui huapin elna le FIFA World Cup te po huam vekin football khovela in elna sangber major tournament a Jesus Navas hi outfield player jinga semi final match khel thei upaberania kum samthum paria le ni jani samthum pakhata upani in semi final match kha a khelani outfield player b ka ani ti kan soi kha chumi omjia chu goalkeeper tel lovin ti na ani Spain hian European Championship khelmek hi an khel thalea match ruk khelta in an chak fai veka penalty shootout an la thleng mi alo bok chu wangin European Championship in elna a penalty shootout tel mi alova azona match ruk chak thei ma saber le omchun anita a record tharan siam heiba ka hian European Championship a azona voi ruk chak mai ni lovin azon lo po in elna hun khata voi ruk chak hi anom ngai lo hrim hrima chu tiang chu Spain hian an thlen tir ta boka chu wangin Spain hian in elna hun khata tum ruk chak thei ma saber le omchun record ba ka azona tum ruk chak thei ma saber le omchun record pahnih duam tak an siam thar ani major tournament ang topa kan huam tir chuan FIFA World Cup a Brazil in record an chelmeka chu an record chu kumsang ni pahnih FIFA World Cup a tum sari an changna record khania kha chau kha Spain hian major tournament in elna hun khata chaktam lama an pluk lo ani European Championship lama chuan hemi konga hian Spain aya record nei tha anom lo thung Spain hi tun naya in elna an khela an cha thrim hrima in elna an khel zonga match an khelna nung tum riata an chak fai veka hei hian friendly match a huam tel lo ti ero hratel ta ila an record a thatber tum chu sangni soma Vincente del Bosana kai shwailai azona tum som pani an chak record khania kha record phak tur khan azona tum li chakle chau an mabak to ani Spain in an ne tak France hi kumsa kha sakwa somkwa paruk European Championship a khan
semi-final la Czech Republic la ka tlomin an lo tlatowa khami nu khan Euro in alna hian semi-final la an tlak le masak berania European Championship mai ba ka major tournament FIFA World Cup te po huam tel vekin France hi kumsa khasakwa somkwa paruk nuwa major tournament semi-final la an tlak le masak ber ani N'Golo Kante hawin France hi major tournament a penalty shootout tel lovin an klom ngai mi lova ma se Spain laka Kante me upoin France hi achan him zo tabik lo Kante hawa major tournament a France an klom na masaberania heta hian penalty shootout atel lo kanti kha chiang ta ila chuwangin penalty shootout tel lova Kante hawa France major tournament a an klom na masaber ani Spain hian bultan tu player som pakhat ba ka ben chachangin Vivian an lutira Ferran Torres an lutir boka Zubimendi le Oyarzabal te po an lutira player pali an thlaka France lampang hian bultan tu player som pakhat an lutir ba ka ben chachangin player pali vek an lutira Antoine Griezmann te Camavinga te Olivier Giroud le Barcola te an lutirani chuwangin he mecha hian player som panga ve team panitan anin lan ani France hian bultan tua Antoine Griezmann an da lova ani hi kumsani sompali FIFA World Cup round of 16 a bultan tua atel lo towa khami nu khan major tournament an khel zonga knockout stage a France tan bul atan lo ngai lo ni jana ero bultan tua atel phak talova hei hi France hian anti swal poitak nia ngai tu anom zui nual big match a Griezmann bench a aum kha Griezmann tan tu te tan phei chuan makti tur ani mai thei zanina European Championship in alna khelme ka hian semi-final match nunung zok khel turania Netherlands le England anin machon don anni pahni hi tumsomni pahni an lawin machon towa England hi tumruk chak toin Netherlands hi tumsari an chak towa tumkwa anin ne tok to chuwangin anni ram pahni langsar takte hi an chanchin lui anin machon to na enle chuan in chuang tur big anom chuang lawani major tournament bi ka hian anni pahni hi tumli anin machon na turania tumthum anin machon to na sangkha sakwa somriat pariat European Championship a Netherlands hi golthum gol khatin an chaka Marco van Basten an hat-trick asiamani kha khami nu khan sangkha sakwa somkwa FIFA World Cup a golkhung lovin anin ne to ka kum sangkha sakwa somkwa paruk European Championship a gol khatin England hi an chak vele thung ani team pahni tana bultan tu turarin kai te hi soita ila Netherlands lama hian Verbruggen Brighton goalkeeperin Budatan lerin oma Dumfries De Vrij Van Dijk le Ake te anin tlar le thaparin om boka angai te in Southend le Simon Reinders le Malen Depay le Gakpo te po kan mu le abese om bok England lama hian Jordan Pickford an goal aven le ngeyarin om boka Kyle Walker Johnston Maguire Saka Mainu Rice so Bellingham Foden le Harry Kane ten Bulantan le abese om bok Maguire hi quarter final a khan an chhor thei lova yellow card a choi tam to wangin suspend ania semi-final a ero England hian Crystal Palace defender tangkai hi an chhor thei to don ani Netherlands hian semi-final in hlangkai turin group D a Poland gol ni gol khatin an hneya France nen gol khung lova anin hne tok nuwa Australia ka gol thum gol nin an tlom zuya group D a pathumna nima sela pathumna jinga ati thazinga telin group stage an paltlanga semi-final hian anin hlangkai round of 16 a Romania machonin olsam takin sithum final chaka quarter final a Turkey gol ni gol khatin an hne leya semi final a England machon turin anin pet kai ani England hian group C a Serbia sikhat fayan hne nuin Denmark gol khat ve khungin anin hne tok puya Slovenia nen gol khung lovin anin hne tok zui le group C a England hi te bulchung bera omin knockout stage round of 16 a gol ni gol khatin Slovakia hneya ma se extra time an khel thunga quarter final a po extra time khel lein Switzerland nen gol khat ve khungin anin hne to ka extra time ma chakjok an la om lo chewa wangin penalty shootout mangin a chakjok an ching fela gol nga gol thumin England hi an chakani England hian knockout stage cha match ni an khel towa hian extra time an khel thleng ve a chu wangin Netherlands ai chuan an ha deuh jok don ti achianga a chan chu khelmola minute an mang tam jok ani England le Netherlands in machon tura hian muchak om tak taka oma chungjinga chuan Denzel Dumfries that's right back overlapping thalutuk hi England tan left back a khel Kieran Trippier hian engtiangin nge alo danang ti hi mu achak om tak zeta Kieran Trippier hen Budatan le ngei tura te po ngai ta ila Luke Shaw jok aron dani point Dumfries a overlapping hi engtiangin nge England hen an dan theyang
ani ke tang hian ball poi mo chuak tam sia quarter final a Turkey an hne na goal te pawh kha Dumfries a ke tanga chuak ania chu wangin he right back hi England tan ven mak mo ani tin Arsenal player Bukayo Saka hi Netherlands tan left back a khel na than ake hian engtiangin nge alo danang ti te pawh ena chak om hlea Netherlands defender pathum an mangani po in defender pathum zinga veilama nathan ake hi a om tlang puya Arsenal forward le Manchester City defender club level lama te pawh lowin hrechiang to tak player pani in dangvel tur hi mu chak om atlingani midfielder Declan Rice le Achian ten rawan rel theidon em ti te pawh mu chak om atlinga Harry Kane tak tak kan mu tawang em Phil Foden Manchester City ya thatak thin kha England kor hachungin kan mu thei tawang em ti te pawh thlir chak om takania Netherlands lama an player form ber ti thei chu kodi gak po nia ma se atlan na lama hian ama veng tu tur hi Kyle Walker ama hrechiang tak tu tho ania chu wangin kodi gak po hian England laka a form a chun zom thei don nge a form lo thakin Kyle Walker hian aveng ne don ti te pawh mu chak om pol tak ani ome tugin khan Copa America khel chun zom ani boka semi final match masazo ka champion lai Argentina in Sydney fain Canada an neya Argentina hian group stage cha an match masabera Canada hi Sydney 5 kin an ne towa chutiang za chia chuan semi final an ne le ani Argentina tan hian Julian Alvarez chuan mini somni panina gol ma hroi khungin mini somnga pakhanna Lionel Messi chuan Copa America in el nakal meka a gol masaber akhunga Argentina hian heng gol ni mang hian Canada hian neya final anin langkai Argentina hian Copa America khel meka hian group stage cha Sydney fain Canada an neya Chile sikhat faya ne bokin Peru Sydney final ne lea quarter final a Ecuador nen gol khat ve khunga anin ne tok nuin penalty shootout a goal go hinan chaka semi final a Canada Sydney 5 ka an ne le ta ka wangin Argentina hian Copa America in elna an khel meka match nga an khel towa chumli zat goal an veng hima clean sheet an nei towa chum khat goal choin chuta po goal khat chau an chuwa chu wangin Argentina hian in elna kal meka hian goal riat khung toin an lama goal khat chau ala luta an tlar hnung a phui that ba ka tlar malam an khel thathin leya champion turarin kai berpo an ni chunjom ta zelani naktuk zinga hian Copa America semi final hnung jok Uruguay le Colombia ten an khel dona in khel munam big ani po abe sei om le in elna khel thatak ram pani gol khung konga ngai tu om lo tak an nia game chang tak le rang tak khel thin an nia attacking player te po nei tha an nia wangin naktuk jing dar nga le chan vea Copa America semi final match na nung zo Uruguay le Colombia in khel tur hi en aman la le tura be sei ani he in khela achak jok jok hian final a Argentina an ma chon don ani